کُنہِ ساتہٕ چھِ باسان مےٚ پنٛنہِ جایہِ کہِ میون دُعا چھُنہٕ قبوٗل گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ بہٕ یوٗتاہ خۄدایَس آلو کَران چھُس خۄداے چھُنہٕ بوزان میٛٲنۍ آلو کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کانٛہہ چھُ وَنان پھلٲنۍ دُعا پوٚر مےٚ میون دُعا گوٚو قبوٗل کانٛہہ چھُ وَنان پھلٲنۍ نماز پٔر مےٚ میون دُعا گوٚو قبوٗل کانٛہہ چھُ وَنان پھلٲنۍ کار کوٚر مےٚ میون دُعا گوٚو قبوٗل مےٚ یُس پَنُن مَسلہٕ اوس سُہ گوٚو حل ولی مےٚ اَپنٲے یِم سارے کامہِ مےٚ پٔر تِم دُعا تہِ مےٚ پَرِ تِم نماز تہِ ولی تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہٕ میون دُعا حل گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ چھُ پَتہ خۄدا چھُ بُزرگ ولی مےٚ چھُ باسان میٛٲنۍ آواز چھَنہٕ واتان خۄدایَس تامَتھ زہریا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ چھُ باسان میون چھُنہٕ زہریا خۄداے بوزان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ چھُ باسان میون دُعا چھُنہٕ زہریا خۄداے قبوٗل کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ أزکِس درسَس منٛز اَتھ متعلق کینٛہہ روشنی کہِ کیٛازِ چھُ سون دُعا تاخیٖر گژھان کیٛازِ چھُنہٕ سون دُعا جلد قبوٗل گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِم کینٛہہ کَتھٕ کَرو أسۍ أزکٮ۪ن یِمَن کینٛژھن مِنٹَن منٛز بیان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو کہِ أزِچ یۄس اَسہِ کَتھ کینٛہہ کَرنٕچ چھِ یِم چھِ کَرنہِ اَسہِ دُعا کیٛازِ چھُنہٕ قبوٗل گژھان أسۍ چھِ دُعا خۄدایَس منٛگان أسۍ چھِ خۄدایَس اَتھ برونٛہہ کُنَتھ ترٛاوان کیٛازِ خۄدایَن چھِ پانَے ووٚنمُت تُہۍ مٔنٛگِو دُعا بہٕ کَرٕ تُہُنٛد دُعا قبوٗل ولی تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سون دُعا چھُنہٕ گژھان قبوٗل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ أسۍ یُتھُے خۄداے سٕنٛدٮ۪ن صِفاتَن پٮ۪ٹھ نظر کَران چھِ اَسہِ چھِ فِکرِ تَران خۄدا چھُ غفوٗر الرحیٖم خۄدا چھِ دِنہٕ وول خۄدا چھِ ژےٚ بخشَن وول تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُکھ ژٕ دُعا کَران ولی خۄداے چھُنہٕ چون دُعا قبوٗل کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَتھ چھُ وجہ کیٛاہ وجہ چھُس ہو سکتا ہے ژٕ یہِ خۄدایَس منٛگان چھُکھ خۄدا آسہِ یَژھان تَمہِ نِش بہتر ژےٚ دیُن ہو سکتا ہے یہِ کینٛژھا خۄدایَس منٛگان ژٕ چھُکھ خۄداے آسہِ نہٕ بہتر زانان یہِ چھِ چانہِ خٲطرٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ہو سکتا ہے یہِ کینٛژھا ژٕ خۄدایَس منٛگان چھُکھ شاید گژھِ سُہ تبٲہی ہُنٛد باعث اگر خۄداے ژےٚ سُہ عطا کٔری کیٛازِ خۄدا چھِنہٕ اَسہِ مُتعلِق سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ زانان یِم ہٮ۪کَن وجہ ٲسِتھ کہِ خۄداے چھُنہٕ سون دُعا قبوٗل کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تہٕ یہِ چھےٚ سۄ جاے ییٚتنَس اِنسان نا اُمیٖد گژھان چھُ خۄدایَس نِش تہٕ شیطان چھِ اَتھ چیٖزَس فٲیدٕ تُلان شیطان چھِ اِنسانَس وَسوَس ترٛاوان ذہنَس منٛز شیطان چھِ اِنسانَس وَسوَس ترٛاوان دِلَس منٛز اِنسان ژےٚ نہ گٔے نہٕ دُعا قبوٗل کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ وٕچھان خۄداے چون چھِ ژےٚ نِش غٲفِل لیوزُ باللہ اے اِنسان ژےٚ نہ گٔے نہٕ دُعا قبوٗل کِہیٖنۍ اے مومنہِ ژےٚ نہ گٔے نہٕ دُعا قبوٗل کِہیٖنۍ ژٕ چھُکھ وٕچھان ییٖژاہ عبادت کَرٮ۪تھ ژٕ أمِس خۄدایَس مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِی نہٕ ژےٚ خۄداے دِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ شیطان چھِ أمِس وَسواس ترٛاوان اَتھ ذہنَس منٛز اَتھ دِلَس منٛز تہٕ یہِ اِنسان چھُ خۄداے سٕنٛزَن رحمتَن نِش نا اُمیٖد گژھان گوٚو یہِ نا اُمیٖدی چھِ اَصلَن وجہ کہِ شیطان چھِ ژےٚ منٛز وَسواس ترٛاوان ژٕ نہ چھُکھ نہٕ پانہٕ یَژھان نا اُمیٖد گژھُن خۄداے سٕنٛدۍ نِش کیٛازِ ژےٚ چھی نا پَتہ خۄدا چھِ دِنہٕ وول ژےٚ چھی نا پَتہ خۄداے سٕنٛز صِفات چھُ یِہوٚے کہِ سُہ چھُ عطا کَرَن وول تَوَے چھُکھ نہٕ ژٕ پانہٕ گژھان خۄدایَس نِش نا اُمیٖد کِہیٖنۍ بلکہِ شیطان چھی ژےٚ خۄدایَس نِش نا اُمیٖد کَران اَمی موٗجوٗبَن چھِ أمیٖر المؤمنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماوان اے اِنسان اے مومِنہٕ اگر ژےٚ خۄدایَس دُعا کوٚرُتھ خۄدایَن کوٚرُے نہٕ چون دُعا قبوٗل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یہِ نا ژٕ زیادٕ نا اُمیٖد گژھکھ خۄدایَس نِش یہِ نا ژٕ زیادٕ پریشان گژھکھ یہِ نا ژٕ اَتھ وَسواسَس منٛز وَسکھ خۄداے کیٛازِ چھِنہٕ مےٚ عطا کَران ہو سکتا ہے خۄدا آسہِ مُنتظر اَمہِ نِش زیادٕ دِنہٕ خٲطرٕ ہو سکتا ہے خۄدا آسہِ مُنتظر سُہ چیٖز دِنہٕ خٲطرٕ یُتھ ژےٚ لایق آسہِ ہو سکتا ہے خۄدا آسہِ مُنتظر اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چیٖز دِنہٕ خٲطرٕ ژےٚ اَمہِ موٗجوٗبَن گٔژھۍ زٮ۪ن خۄداے سٕنٛزِ اَمہِ رحمت نِش محروٗم کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗبَن گٔژھۍ زٮ۪ن اَمہِ خۄداے سٕنٛزِ اَمہِ رحمت نِش نا اُمیٖد کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یا کُنہِ ساتہٕ چھُ خۄداے اَمہِ موٗجوٗبَن تاخیٖر کَران چٲنِس دُعا قبوٗل کَرنَس اَمہِ موٗجوٗبَن لیٹ کَران چٲنِس دُعا قبوٗل کَرنَس شاید چھُ خۄدایَس پَسنٛد گژھان چون منٛگُن شاید چھُ خۄداے دوس تھاوان ژٕ گژھکھ خۄدایَس منٛگُن خۄداے چھُ وَنان فرِشتَن اِتھیو فرِشتو یُس ہا یہِ مومِن چھُ أمۍ سُنٛد دُعا کوٚرمو مےٚ قبوٗل مگر وٕنہِ دیٖزیوس نہٕ یہِ چیٖز کِہیٖنۍ یُس مےٚ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ قبوٗل کوٚر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ بلکہِ بہٕ چھُس یَژھان یہِ گژھِ مےٚ زیادٕ زیادٕ منٛگُن مےٚ چھُ خۄش کَران أمۍ سُنٛد منٛگُن مےٚ چھُ خۄش کَران یُتھُے یہِ مےٚ منٛگان چھِ مےٚ چھُ خۄش کَران یُتھُے یہِ وَنان چھِ الٰہی پروردِگارا بہٕ چھُسا ژٕ زانان اَتھ لایق کہِ ژٕ کَرکھ مےٚ عطا وٕنہِ دیٖزیوس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ بلکہِ بہٕ چھُس یَژھان یہِ گژھِ مےٚ منٛگُن بیٚیہِ کہِ طرفہٕ چھُس بہٕ وٕچھان کہِ اَکھ سُہ نفر یُس واریاہ زیادٕ گُناہَن منٛز مُبتلا چھُ تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ خۄدایَس منٛگان خۄدا چھُ أمِس عطا کَران کیٛازِ خۄدا چھُ وَنان بہٕ چھُس نہٕ دوس تھاوان بہٕ چھُس نہٕ یَژھان کہِ یہِ گژھِ مےٚ بیٚیہِ کہِ لَٹہِ منٛگُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ بہٕ چھُس نہٕ یَژھٲنی أمۍ سٕنٛز آواز گژھِ میٛانٮ۪ن کَنَن تام واتٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یہِ چھُ اِمام صادق علیہ السلام اَسہِ فرماوان کہِ شاید ٲسۍ یہِ خۄداے ژےٚ دوس تھاوان شاید آسہِ خۄدایَس چون منٛگُن خۄش کَران اَمہِ موٗجوٗبَن چھِ یہِ وَنان ژٕ منٛگ مےٚ ژٕ روز مےٚ منٛگان ژٕ روز مےٚ بار بار منٛگان
गो यम ज चीज़ हम इमाम अली अलैहिस्सलाम सुन हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सुन फरमान कि अगर खुदा चनिस दुआस तखीर कर ना उम्मीद गजो न कहीं तन बल्कि अर्जिश क्या अर्जिश इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमावा कि खुदावंद करीम अगर यथ दुनियास मज कंस हंदिस दुआस तखीर करान लेट करान यानी दुआ मंगुन दुतनस न अम सात कहीं बल्कि तखीर कोरनस 2 रेत 3 रेत 4 रेत 5 रेत वहर 2 वहर 3 वहर हो सकता है साल हाथ वातान अथ तखीर हो सकता है 50 वरी ते लगन चनिस अकिस दुआस तखीर क्या खुदा पता ऐ कुस चीज कर जरूरत ऐ मंगुत खुदा पता अमिस कर मे सोजन सह तखीर अम मूजूब करान गो अगर वन एक इंसानस तखीर गो अत तखीर अजर अमिस अत तखीर अमिस सवाब मिलान क्या मिलान खुदा वंद करीम वनान अकिस इंसानस कयामतस मजन पगह रोज माशरस मजन दपान ए मोमिन ऐ मंजे दुआ मे कोर चनिस दुआस तखीर अख लहज मे चनिस दुआस तखीर कोर वल तथ ये बदल मुआवज दियस तथ बदल दियस तथ अजर दियस तथ युथ वन अजर अता करस अम पत वन यह मोमिन ए काश मोन प्रथ कह दुआ ए तखीर गोमुत ए काश मेनिस प्रथ अकिस दुआस लेट गोमुत मोन प्रथ अख दुआ ए तखीर गोमुत ताकि आज यम मे यम निअमात मिलान यम मे यम अर्जिश यम मे यम सवाब यम चीज या अस वनो इत कनेथ मे यम पादाश वनकनस मिलान यह तम तखीर कि वजह सत काश प्रथ अख दुआ ए तखीर गोमुत गो यतना फिक्र तारान कि तखीर गसुन ना यह कह गो खुदायस नश ना उम्मीद बल्कि तखीर गसुन यह कि खुदाय कथान मसलहत जानान बल्कि तखीर गसुन यह कि खुदाय कथान बेहतर अस खतर जानान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, इल्तमस दुआ।